بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه وبعد. nyuma yo gushimira Allah subhanahu wa ta'ala no gusabira amahoro n'imigisha intumwa Muhammad sallallahu alayhi wa sallama nabiwe n'abasangiye ngendobe n'abazakomeza kugera ikirenge mu cyabo kuzageza ku munsi w'imperuka. Nyagasani turagusaba ko wadukira muri abo ngabo. Bavandimwe, turakomeza n'isomo ryacu mu gitabo Umdatur Fiqhi cya Ibn Qudama al-Maqdisi, aho muallif rahimahullah umwanditsi twakomeje kuganira ku bijyanye n'isomo ry'imihango tumazemo amasomo abiri. Isomo ry'ubushize twagaragaje ko imihango ifite iminsi mike ishoboka, kitagira iminsi mike ishoboka, tugaragaza ko kabone nubwo cyabare igitonyanga kimwe cyitwa imihango, hanyuma tubona ko iminsi myinshi ari iminsi 15. Aha twanabonye ko imyaka mike umuntu ashobora kuboneramo imihango ku gitsina gore ari imyaka 9, hanyuma tubona ko nta myinshi, kabone nubwo hari bamwe mu bamenyi babona ko nyuma y'imyaka 60 nta mihango iboneka ahangaha. Aha mu bindi byo twabonye ahangaha nuko twabonye ko imihango irenze kuri ya minsi 15 ititwa imihango, ahubwo uyu muntu yisukura hanyuma agakora gahunda zindi za ibada yari yemerewe gukora mbere yuko ajya mu mihango. Hanyuma mu bindi twabonye ko imihango ifite ibimenyetso. Twavuze muri byo ibimenyetso 5 abamenyi bakunda kuvuga, ari byo ibara ry'amaraso, umunuko w'amaraso, uburibwe bugendana n'ayo maraso, hanyuma tubona ubwinshi bw'amaraso cyangwa se ubuke bwayo, hanyuma n'uburemere bw'amaraso n'ubworohere bwayo. Ibyo ko biri mu bimenyetso umugore ashobora kwifashisha bitewe n'ibyo amenyereye mu mihango ye. Aha twanavuze ko abagore barimo ibice 3. Igice cya mbere tubona ko ari icy'umugore w'umutangizi, hanyuma igice cya kabiri tubona ko ari igice cy'umugore umenyereye. Muri ibi bice, iki gice cya kabiri tubona ko harimo ibice bibiri, ari cyo gice cy'umugore umenyereye ufite iminsi idahinduka n'umugore umenyereye ariko ufite iminsi ihindagurika. Aha tubona ko iyo umugore afite ibimenyetso bindi bijyana n'imihango, icyo gihe ibimenyetso abyifashisha kugira ngo amenye iminsi ye y'imihango ya nyayo. Aha ndavuga kuri wa wundi iminsi ye yarenze ya minsi yari imenyerewe cyangwa se yarenze ku minsi 15. Ahangaha na wa wundi wari ufite iminsi imenyerewe, iyo irenzeho ahangaha agendera kuri bya bimenyetso. Aha muallif rahimahullah nyuma yo kugera aho ngaho, aho dukomereje n'igitabo cyacu, umwanditsi aravuga ati wa idha kanat mubtada'atan aw nasiyatan li'iddatiha ولا تمييز لها فحيضها من كل شهر 6 أيام. ahangaho umwanditsi aravuga ati iyo umukobwa cyangwa se umudamu ari umutangizi, nibwo bwa mbere abonye imihango. Twasobanuye ibijyanye n'umutangizi mu mihango. Aravuga ati cyangwa se akaba ari umuntu wari umenyereye mu mihango ariko akaba yibagiwe adaye, yibagiwe imihango ye imara igihe kingana gute. Aha birashoboka cyane ko umuntu ashobora kurwara cyangwa se akagira indi mpamvu. Iyi mpamvu ikaba ishobora gutwara bimwe mu bitekerezo bye cyangwa se mu kwibuka kwe. Muri byo ashobora kubura cyangwa se gutakaza no kwibuka igihe yajyaga mu mihango cyangwa se umubare w'iminsi yageraga mu mihango. Nk'uko twavuze ko hari imihango yo mu ntangiriro z'ukwezi no hagati mu kwezi no mu mpera z'ukwezi, ahangaha iyo umuntu ashobora no kwibagirwa n'igihe cyangwa se icyiciro imihango ye yari irimo. Ahangaha uyu nguyu iyo aramutse abyibagiwe bigenda bite? Aha iyo abyibagiwe amaraso ye akayabona mu minsi iri munsi y'iminsi y'imihango, munsi y'iminsi nyinshi y'imihango, ahangaha nta kibazo, uyu nguyu ntacyo bitwaye kuko ajya mu mihango ya minsi yabonyemo amaraso. Ahangaha iyo irenze ya minsi cyangwa se akaba azi neza ko imihango ye itarengaga wenda urugero iminsi 7 ariko ntiyibuka ese ni 5, ni 4, ni 3, ni 6, ahangaha icyo gihe afungira kuri ya minsi ya nyuma ateganya ko atigeraga arenza, hanyuma ibirenzeho byose bikitwa istihada, bikaba ari amaraso y'impamvu yindi itari imihango nk'uburwayi cyangwa se izindi nenge, nk'uko twavuze nko ku bantu bashobora kuba bafite kanseri
z'inkondo y'umura cyangwa se bafite ibindi bibazo n'ubundi burwayi bushobora kuba buri muri nyababyeyi cyangwa se mu mubiri bushobora gutera amaraso gusohoka. Ahangaha uyu muntu rero iyo adafite ari umutangizi, ni ukuvuga ngo umutangizi nta minsi runaka yaragabwe azi agenderaho, cyangwa se yibagiwe yibagiwe imihango ye aho iri, hanyuma umwanditsi aravuga ngo wala tamyiza laha, hanyuma akaba uyu wibagiwe iminsi yageragamo imihango akaba nta n'ikimenyetso afite kimwereka imihango muri bya bimenyetso bitanu twavuze. Ahangaha umwanditsi Imana imwishimire aravuga ngo uyu nguyu iminsi ye ajya mu mihango ni iminsi 6 cyangwa iminsi 7. Aha iminsi 6 cyangwa se iminsi 7 ni iminsi dukura muri hadithi ya Hamna binti Jahsh radiyallahu anha ko yagize imihango irenze ubwo yagize ikibazo cyo kuvirirana mu gihe kirenze ukwezi, yewe kirenze n'amezi 2. Yaje ku ntumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam aje kwibaza ibyabaye. Ahangaha intumwa y'Imana iramubwira iti iminsi y'imihango ni iminsi 6 cyangwa se 7. Iyo ngiyo niyo minsi nyagasani Allah subhanahu wa ta'ala yageneye igitsina gore mu busanzwe cyangwa se ku benshi mu gitsina gore. Ariko nkuko twabivuze ko mu bice bikonja abantu bashobora kujya munsi yayo ho gatoya, ariko ubusanzwe abenshi mu bantu baba bari hagati y'iminsi 6 n'iminsi 7. Aravuga ati rero intumwa y'Imana iramubwira iti ahangaha ujya mu mihango yawe iminsi 6 cyangwa se iminsi 7 nkuko ariyo minsi ya benshi mu bagore, hanyuma iyo minsi nirangira ujye wisukura uyuhagire, hanyuma wongere ukore ibada ukoresheje bwa buryo bwo twavuze bwo gufunga igitsina no kwibindika neza kugira ngo ari amaraso ataza gusohoka akagira icyo yangiza. Aha ni kuri wa muntu udafite ibimenyetso by'amaraso. Naho iyo uyu muntu afite ibimenyetso runaka by'amaraso, ahangaha nta kibazo, kubera ko icyo gihe imihango ye aba ari ya maraso y'imihango, hanyuma biri hanze y'ibimenyetso by'imihango ibingibi ntago icyo gihe byitwa imihango. Ahangaha ikindi twavuga nuko uyu muntu w'umutangizi iyi mihango ye we nkuko twabivuza nanone ko iyi ngiyi iyo itarenze iminsi 15 iyi minsi yose ayigenera imihango akayibara nk'umuntu uri mu mihango, ariko iyo irenzeho ko nawe ahita yinjira muri cya ciro aricyo cyiciro cy'abantu babonye amaraso, ariko ayo maraso akaba atari amaraso y'imihango ahubwo ari amaraso y'uburwayi cyangwa se indi mpamvu. Izo mpamvu zikaba zishakirwa cyangwa se zireberwa kwa muganga no kubaza abazi ibijyanye n'ubuzima bw'igitsina gore. Aha umwanditsi rahimahullah aravuga ngo li'annahu ghalibu adati nisa, kubera ko iyo minsi 6 cyangwa se 7 ariyo minsi ya benshi mu bagore. Aha bamwe mu bamenyi babona ko uyu muntu ashobora no kuba ashobora kugira ahandi yakopera kugira ngo abashe kumenya imihango ye. Akaba ari hehe? Akaba ari kuri bakuru be cyangwa se abaturuka mu muryango we ku ruhande rwo kwa nyina. Iyo ba nyina wabo cyangwa se ba nyirakuru bari bafite imihango yegeranye, uyu nguyu nawe ashobora kurebera kuri abo ngabo akarebera ku mihango yabo. Urugero, niba nyina afite imihango y'iminsi urugero 9 na nyirakuru akaba yari afite wenda imihango y'iminsi 11 cyangwa se 9, ahangaha no kuvuga ngo uyu nguyu abashobora kuzagena imihango cyangwa se imihango ye ashobora kugena irenze hejuru y'iminsi 6 cyangwa se 7. Bamwe bamenye babona ko ntacyo byabitwaye. Baramutse nanone bisanzwe ko bari bafite 3 nka nyina cyangwa se na nyirakuru n'abandi barukuru be baramutse ariyo bafite, ahangaha bamwe bamenye babona ko yafatira kuri iyi minsi imenyerewe mu muryango kurusha kuba yafatira kuri ya minsi rusange y'abagore bandi bose, kubera ko we abafite abari hafi ye kurusha abandi, bityo kuba yajya mu mihango yegereye abari hafi ye mu masano, ibi bikaba biri hafi kurusha kuba yajya muri rusange rw'abagore ku isi hose. Umwanditsi aravuga ati wal hamil la tahid, naho umuntu utwite uyu nguyu ntago ajya mu mihango. Umuntu utwite ntago ajya mu mihango. Ahangaha arabikura muri hadithi ya Ruwayfi radiyallahu anhu, Imana imwishimire, ko agaragaza ko intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wasallam yashyizeho idda. Iyi idda ikaba yarashyizeho ariyo bita eda. Yayishyizeho eda ni cya gihe umugore yicara yaba yirukanwe, yasenzwe
cyangwa se yaba yapfishije umugabo, cya gihe yicara ategereje mbere yuko arongorwa cyangwa se ari undi mugabo ushobora kumujyana, iki gihe nicyo gihe bita idda. Iki gihe rero muri hadithi ya Ruwayfi radiyallahu anhu agaragaza ko intumwa y'Imana yagaragaje ko ari igihe yicara kugira ngo hamenyekane ko uyu muntu adatwite, hanyuma bikagendera ku mihango, kujya mu mihango, hanyuma utajya mu mihango akagendera ku mezi 4, amezi 3 ku bijyanye n'itaraka, hanyuma n'amezi 4 n'iminsi 10 kuri wa wundi wapfishije umugabo. Ahangaha rero ni ukugira ngo byemezwe ko uyu mugore adatwite, kugira ngo ataza kujyana inda y'umugabo wa mbere akayijyanira uwa kabiri, hanyuma akavanga amasano, agateza n'izindi ngorane nyinshi, muri zo harimo nko kuba yazungura uyu mwana, ashobora kuzazungura imitungo itari iya se, cyangwa se akaba yamuvanga n'abandi bana b'uwundi muryango utari umuryango w'uyu mwana. Ahangaha rero muri ibi ngibi nanone nibyongera kugaragaza uburyo agaciro Uwisilamu buha agaciro ikiremwa muntu, bugaha agaciro imiryango y'abantu n'amaraso y'abantu, bityo ntibyemerere uwo ari wese gukinira muri aya maraso n'aya masano uko byagenda kose, kabone nubwo haba habayeho ikibazo, ko agomba kugira rutangira, akagira n'imbibi ashyiraho kugira ngo nibura bimurinde kuba yagwa muri kiriya kibazo cyo kuba yagira ingaruka mbi agira ku kijyanye n'ikiremwa muntu, cyangwa se akaba yavanga amaraso n'amasano. Ibi ngibi rero nibigaragaza nanone agaciro ku Bisilamu ku kiremwa muntu, kuko ikiremwa muntu bimwe mu bikigize by'ibanze bikomeye harimo n'amaraso n'amasano yacyo, kubera ko no mu bintu Ubisilamu bwarinze cyane bugaha agaciro kandi bukabyubahisha harimo n'amaraso, amasano, harimo amaraso, harimo isano, harimo imitungo, harimo ubwenge, hakabamo n'idini. Ibi bintu iyo birinzwe, ahangaha umuntu aba yubahirije ibikomeye cyane mu mategeko y'idini ya Islam. Ahangaha umwanditsi aravuga ati illa antara daman qabla wiladatiha biyawmayn aw thalatha, ati keretse uyu mugore uri mu mihango aramutse abonye amaraso mbere yuko abyara ho iminsi 2 cyangwa se 3, icyo gihe aya maraso umwanditsi rahimahullah ayimuriye mu maraso y'ibisanza, ayakura mu maraso y'imihango. Ariko umugore aramutse urugero atwite inda y'amezi 4 cyangwa se 5 cyangwa 6 cyangwa 7 cyangwa se 3 akabona imihango, ahangaha iyi ngiyi ntago iba ari imihango, aba ari amaraso y'ubundi burwayi. Nk'uko abamenyi babigaragaza, abamenyi b'idini ya Islam bagaragaza ko ubusanzwe iyi mihango y'umugore ari atwite, ko iyi mihango iguma muri nyababyeyi ikazasohoka nyuma yo kubyara. Ahangaha haramutse habayeho uburwayi, ishobora gusohoka mbere yuko uyu mugore abyara. Iyo isohotse rero mbere yuko abyara, kabone nubwo yaba ifite ibimenyetso by'imihango, ntago iyi ngiyi yitwa imihango, kubera ko umugore utwite nk'uko tubigaragarizwa muri hadith ya Ruwayfi, twavuze ko uyu nguyu atajya mu mihango. Iyi minsi 2 rero y'amaraso ashobora kuboneka mbere yo kubyara, ahangaha umwanditsi yayishyize mu minsi y'ibisanza, cyangwa ko amaraso y'ibisanza, bityo abona ko atari amaraso y'imihango. Kubw'iyo mpamvu uyu nguyu nawe ayinjira muri hukumu y'ibisanza, ari nayo hukumu nayo imeze nka hukumu y'imihango nk'uko turi buze kubibona. Muallif rahimahullah asozereza aho ngaho, ariko mbere yuko dusoza aho ngaho hari ibindi byo twavuga. Muri byo ni ko iyi mihango hari uburyo irangiramo bwihariye buzwi n'abagore cyane, aribwo bwo kubona umweru. Uyu mweru iyo ubonetse ko imihango iba irangiye. Mu bindi byagaragaraga muri hadith za Aisha radiyallahu anha, ni uko abadamu bajyaga bafata ipamba bakayishyira mu gitsina mu gihe imihango isa nkaho yarangiye ariko itararangira neza, bakohereza Aisha iyi pamba iriho umuhondo. Mu mpera amaraso yatakaje ibara ry'amaraso, atangiye kuba umuhondo cyane. Ahangaha Aisha radiyallahu anha akababwira ati ntibihute, nibategereze kugeza igihe baboneye umweru. Nibamara kubona umweru, ahangaha nibabona ururenda rw'umweru, ahangaha bamenye ko imihango irangiye, cyangwa se amazi y'umweru naboneka bamenye ko imihango irangiye. Hanyuma ikindi kimenyetso kigaragaza ko umuntu avuye mu mihango ni ukumuka.
ukumuka iyo umugore amaze kwemeza neza ko yumutse nta maraso akiri gusohoka, ahangaha aba yavuye mu mihango, si ngombwa ko abona aya mazi y'umweru. Aha ashobora nabyo kubireba akoresheje akoresheje ipamba, kuba yashyira ipamba mu gitsina akayisohora nta kibazo ifite, nta maraso namba ariho, ahangaha amenya ko yavuye mu mihango, kabone nubwo ataba yabonye aya mazi y'umweru. Umwanditsi rahimahullah yimukira ku muryango aravuga ati babu nifas, umuryango w'ibisanza. Aha ibisanza ni amaraso asohoka mu gitsina cy'umugore agasohoka nyuma yo kubyara. Ubusanzwe asohoka nyuma yo kubyara akaza akurikiranye n'umwana. Ashobora guhita asohoka uwo mwanya, ashobora no gutinda gusohoka. Ashobora kubyara umudamu uyu munsi cyangwa se ubu none ahangaha nyuma y'isaha ebyiri cyangwa se nyuma y'amasaha 5 cyangwa 10 cyangwa umunsi amaraso agasohoka. Ahangaha ayo aya maraso asohotse nyuma yo kubyara, ahangaha ayangaya abamenyi bose bemeranya ko ayangaya ariyo maraso y'ibisanza, 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 ariyo maraso y'ibisanza,
ariyo maraso y'ibisanzwe 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 ariyo maraso y'ibisanzwe
ariyo maraso y'ibisanzwe aya 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 ariyo
ariyo maraso y'ibisanzwe aya 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 ariyo maraso
maraso y'ibisanzwe aya ariyo 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 maraso
maraso y'ibisanzwe aya ariyo 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 maraso y'ibisanzwe
y'ibisanzwe, aya ariyo maraso y'ibisanzwe, aya ariyo maraso y'ibisanzwe, aya ariyo maraso y'ibisanzwe, aya ariyo maraso y'ibisanzwe, aya